insizwa nensizwa insizwa ngakubo. Nami ngakithi nguwutho kunabasho. Benkulu. Kodwa into engisukumelayo ke bengingafune kusukuma nje bengingaqonde nakusukuma. Ngisho ngithi angazi kuba ngaba umuntu wesifazane ngabe ngumuntu onjani indlela enginesikhwele ngayo makuziwa kuShembe. Makuyisikhathi esinjena ke umuntu ungathi engakhuluma indaba yodwa bese ehlala phansi. Gama lami nguSibusiso. Ngathi okunye nokunye ngeke ngisakuchaza mawufuna ukwazi ngami. Uyongithola kusihlabelelo sika 200. Yimi wonke lapho ngaphandle kaMshumayeli. Umshumayelo sekhona manje umbona. Kodwa ngalezi zakhathi kwakumchuno wayiphethe la. Ngizokhuluma indaba yodwa bese ngihlala phansi ngithethe labafowethu mhlambe kuyafuneka ngesinsikhathi baqalelwe yithi esibukeka ngathi anginayo impandla mina khona umuntu ongigundayo mangilele kodwa ngazi ukuthi ubani ngoba ngathatha inkosazana yenathu kwehlaza. Ungazi ukuthi ngimdala, ungazi ukuthi ngimncane. Indaba engizoyikhuluma iyodwa bese ngihlala phansi. Enye imini insizwe engiyilamayo yayisebenza kwenye ikhampani engisebenza kuyo nami manje. Kuthi ngelinye ilanga lo company yayinamakhehla hayi njengami amakhehla agugile ikhampani enamakhehla iphetheke imbokodo kwakungapheli iviki ingangcwatshwanga kuhlanganisa imali ukuthi kuzohanjwa manje kuyokwenza umhlahlo eSwazini bayaza babuye eSwazini uma uyobhula khona isangoma sibe sikutshele straight ukuthi ubani wenza ukuthi alilo sithi lo gqoka into nje uyamkhu sibe sithi ubani wenza ukuthi yahlanganisa imali ama100 ahlangana athema isahlangene wasekuthiwa kuyahanjwa wayesethi umlungu hambani niye lapha enifuna ukuya khona kodwa manibuya ningabuyi nizolimaza ikhampani yami. Wasekushintsha ngoba wawuthi mawuhamba phambili nami ngifike nje kunjalo ngikhumbula ngelilanga kumhlangano ekseni mase sikhuluma meetingini yabasebenzi sengithi mina hayi khona wemakhehla yekani manje ukuthakatha ngoba lokuthakatha enithakatha ngakho akukho kufashion sifikile thina ngane encane sikuthakatha ngecomputer usendlini kanti kuzokwenzeka ngeNamibia sengihamba nelinye ikhehlela lingathembisi uma ngabe kuthiwa uyathakatha kuvele kukufanele nje masikubheka vele sema sambana leli khehla samasifika ePort eNamibia eVenduki sekufuna sigibele nalo leli khehla sobabili si drive manje sesiyahamba sesite la sisebenza khona eNamibia sitestele emotweni la selithi wesibu awungichazele awuchaza ukuthini manje mina senithakatha ngecomputer ngabona ngathi akwangishela avele ngathatha ama headset ngawafaka edlebeni ngathi mangamphendula uzongithakathela khona la kodwa waseshintsha bathi abantu cha ngoba uShembe uzoza ezimbankomo wayeza ngoMarch ngoba uShembe uzoza ezimbankomo besibona kungcono ke siyocela kuShembe ukuthi asiqedele lokufa. Yayisisuka lensizwa yasekhaya iyavelela ke abanye bayayazi kakhulu iyavelela insizwa njengasabi ngoShembe yayiseyihamba yahamba nezinsizwe ezine zamakhehla nako khona kiwo lamakhehla kunale lenza leyo nto bamefika ekuthuthukeni babaNazaretha ngoMarch make uyayisafika ngoMarch ungazungiphikisa mabefika iyafika inkosi ithi nithini ubona ngoba kuhambe nabantu abadala ithi nithini ithi lensizwa hayi baba sizobika ukufa. uShembe akakaze efike ekhampanini yomuntu uqale undaba bayamazi uNyazi Lwezulu lifikela kuye lapha eCleveland uyena umuntu oqala uShembe efikele ekhampanini ithi inkosi ukufa kwalo lokho enikhuluma ngakho ithi baba abantu bayafa alipheli iviki singangcwabile isithi inkosi nishintsha kanjani emsebenzini wenu zihlanganaphi impahla zenu manishintsha uthi umfowethu ngadideka angisazi manje ukuthi usho kanjani sengikhohliwe manje ukuthi awu kambe ikhampani siwashela ama overall ahlangana phansi eze kithi seclean sigqoke sifake enyameni ithi inkosi yini le enithi manje yoshintsha nibambe nibambani kanje inkosi ayikazi ifike kuleyo feme ithi yini le nibambayo le nidonsayo manikhuphuka niye kuma changing room uthi sathi sacabanga hayi masikhuphuka lapha kusema change room kunama stepisi sibambelela kuyiwo kune handrail sibambelela kiyo size sifike phezulu ithi inkosi ukufa kulapho hambanike yahamba yathi hambani yofuna amanzi ngoba kula ekhaya ngithi uyakhumbula ngosi ngiyakhumbuza nje wawungaveli uyekuShembe uphethe amanzi uvasilini wawufika utshela uShembe ukuthi hamba ufuna amanzi wena ufanele omanzi wena ufanele uvasilini hambani niyofuna amanzi mabehamba asikusoli lokho sebebaningi abantu kusazophuma uyofuna leyo nto isikhathi leso
wathambani nifuna amanzi wawathandazela isikhathi eside wabheka eceleni wayesefika wathi nifike nichele yonke indawo la nikhuphuka khona nala nishintsha khona nala hlangana khona ama-overall. Base bebuya bachela ngechibi bachela yonke indawo bangena yonke indawo ekufanele kuchelwe khona mabefika khona umlungu okuvumela lokho bachela bathe beqeda ukuchela kuze kube namhlanje sasebenza khona akufi umuntu. Amen. Usibusise nekuzwe. Amen. Rosibe ilutuligara